Udruženje građana Nacionalna avangarda najoštrije reaguje na izjavu Saše Đorđevića tokom njegovog gostovanja na televiziji N1 12.6.2020. godine. Tokom te emisije ovaj istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku se, gazeći čak i svoju pretvornu profesionalnost, pridružio nizu takozvanih nezavisnih istraživača i novinara u demonizaciji Danila Vučića, čija je jedina krivica to što je sin predsjednika Republike Srbije. Gospodin Saša Đorđević, tobože zabrinuto, ukazuje na mogućnost da Danilo Vučić nastrada u nekom kriminalnom obračunu jer ga, po njegovom mišljenju, neadekvatno čuvaju pripadnici sektora bezbednosti Republike Srbije. Pitamo se, kome ukazuje? Isto tako, Đorđević pokušava da pripiše odgovornost sektoru bezbednosti Srbije kao glavnom krivcu za nebezbednost novinara, iako smo svedoci da se svaki incident istražuje i procesuira pred nadležnim institucijama. Namera je jasna. Pogrešno prikazati, i to ne birajući sredstva, sektor bezbednosti kao nesposoban i neprofesionalan kako bi se prikupili jeftini politički poeni. Izjave gospodina Đorđevića predstavljaju nastavak političke kampanje koju njegov centar neskriveno vodi protiv sektora bezbednosti, te bi ih tako trebalo i razumeti. Postavljamo pitanje Beogradskom centru. Od kada je učešće u progonu predsjednikovog sina nepristrasno bavljenje sektorom bezbednosti? U fazi dekadencije ova grupa istraživača je na putu da postane politički kružok bez bilo kakvog profesionalnog kredibiliteta. Nacionalna avangarda najoštrije osuđuje ovakav način prikrivenog političkog delovanja, u kome se pod maskom objektivnosti promoviše pristrasnost.